Wana bana bakongo kidifo bakatuka mutombe kya njimbu. Bonjour. Il faut fudia Congolais timona. Et tu kwenda kumbanza luosi. Bonjour bobo. Ngeta tuti kwenda munkinzi wa luosi bangunza beti kutuvingila. Savo vongeye kingunza utomazolanga vongunza wena. Nyeye pe binda mene mukwenda monika munkinzi wena yeto kuluozi semubila kyokole timona mangudi ma wabakongo tune yandi kintwadi tuti kwenda kuluozi mukwenda kembela nkinzi wanene wena kuna atoni Ngetama nangalo timona tangu ifwene beto mukwenda tuna kuluozi savo kumbame mutambami mbenza ya ilo timona ya jamfumu eto yefufu ya Kongo munkinzi tweti kwenda kuluozi mananga beno mosilo etitoma mona matondo mananga lo timona zi imanji ya tweti kulufidila dongi twele mumbanza luozi ya jamfumu eto ngeta para ni jimbo to ma yambina kali ya wuni wanga sa mbogi donc baki fongo fuye on a filmé non wanga ma wanga di wa mona me para ah yes to ma ko kana mono mbeta dia tanga mtumba kala ko toujours yala kitukutuku ya kilo hiki sala takatuka ha ukimbemba pour luozi donc ça vraiment kesa magundu dia Kongo ele kembela nkinzi wanene wa bangunza ebana peve umbanza luozi semudio dole timona landila baki ya foina namo sozi ya monter donc kuluozi tukwenda munkinzi ya nene wabangunza yena kuna matondo mbakusuluza mbote kwa beno babo luna mangafu mwanda nsemi boso zimvumbi bonso pemono mutambami matondo yenge keno mutatu kya mase